Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Shillong Lajong Football Club, kala penti kenai lade menta ka kenti, ban Kiew ka Kyrdan ka baar, haka top kain point, haka lempung ilakai, jong ka Officers Choice Blue, Shillong Premier League, araja katpra, ka bala penyat da ka Shillong Sports Association, Hadien bakalala ban Pynliem no ya ka Malki Sports Club, da argo lanot, haka jekon ka balalong, haka artrik menta unailur araja katpra, hamadan first ground polo. Ka Shillong Lajong da kani ka jingjab, haka ni ka sngi, kalayo ban khor khan point baro, na ki pratuli ki jilakai ki baladem. Kat ba ka Malki Sports Club, kadon haka Kyrdan kabasan, Hadien makalayo ban khor tang nyo point. Haba pa siya ki jilakai haka ni ka sngi, ka jingjab jong ka Shillong Lajong Football Club kalawan lang ba ki artuli ki gol, kalayo thep haki arkala jong kani ka jekon. Kata haka minute ka ba arkusan jong ka kala step, daw Niuram mahesing. Bat ya ka gol ka ba arpat, layo thep daw Ken Star Karshong. Balaya ban thap yakini ka gol haka minute ke ban rupusan jong ka kalamian haga jing sisa yakini ke jekon hapadang kini ki kanhon ladai ban perlong nenduk khat saw terek mentau nai luar ya ka bala ha ban pesangi ano namar haka ni kasngi bajor palat islam Islam bilang jadi bawan merupakan palatnya. Haba pai pat cakal lempung ilaka jong ka second division ke bala penyat hi de Shillong Sports Association haka artrik mentau nailur arja katpra ke maukhar kalala ban Pynliem no ya ka kanhuan jong ka lai mukra de saw gol lakawai nakal yang ka maukhar artliki gol layo ban tham daw pensai lang khardoi haka minute ke bakhandai jong ka kelas tem bat haka minute ke ba reu jong ka kalamir nangta u defender pongrop layo ban tham ya ka gol haka minute ke ba shipau jong ka kelas tem bat ya ka gol ke ba saw pat layo ban tham
dau Buzel Lensiang balayot thap yak ni gol haka minit ke banyak way jong ke kalamit nakal yang kala emkrapat ya ke si gol layot ban thap lengba ujon merbo haka minit ke ba phopusau jong ke kalamit Kalampung ilaka jong ke Shillong Sports Association haka third division pan kabala long haka arpo atrik mentau nailor kala sakhi ye ke jing job jong ke renja kabala Pynliem no ke kan hon ilakai na po kharang the lai gol la ar nakal yang ke kharang ye ki gol la yo pan tham the first born nongrom haka minit ke bakat ar mari sedang ke ilakai kat bau albes karsono ulayo thap haka minit ke basau pau kat ba nakal yang ke renja pat la yo pan thap ye ki light li gol tang lengba uway urang ilakai kata ubatip lang bamon marway ubala thap ikini gol haka minit ke bakat ar khatsan bat play pukandai haka jekon jong ke kelas thap sakawai pat ke jela kai haka third division haka ar tarik hi kakan hon na mau nyang la kala Pynliem no ya ke pokse da ar gol la kawai ya ki gol na ke benta ke pokse la yo thap da Niko Dimas lingkhoi haka minit ke basan pusan kat ba na ke benta ke mau nyang la pat la yo benthap ya ki gol lengba u kraw bor lang nong klaw bat unevirus nong bet haka minit ke basau pulai bat sapupra